Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatlı tuğandar, körüşüler. Birsa biz bayağı ile leylek sülüktü moldoları dolborun ulatmakçımız. Oşol Sokoluk rayonunda 30 yılga yakın emgektenip eldin hizmetini kılıp gelgen İkram damla jönünde biz süyleyüz gele. Murdak көрсөтүүлөрдө bugün oşol İkram damla menen çoğu iştegen Yusuf damla jönünde buyursa söz bolmakçı. Anda biz özünün oğuzundan uğala. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Yusuf'la hoş geldiniz. Anda siz özünüzü tanıştırıp atınız, familiyanız, atanızın atı, leylektin kaysı ayılından bolasınız, kaysı urudan bolasınız. Moldo'nun balasısınız mı? Sizden Moldo başlandı mı? Degендей. Elhamdülillah, Allah razı olsun. En birinci nimetler damına bardığımızı yaratuvchi 18 bin alimci Allah Teala'ga çeksimada sanalar bolsun. Ekinci Süydük Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatlar bolsun. Üçüncü inşallah elimizde yurdumuzda tinchlik, amanchilik bolgan bolsun. Xudayim dinimize kuch-quvvat bergen bolsun. En birinchi sarısa inşallah leylek royunun qataran aylı Avat urusu, Çoloy toğunan, Şadek toğunan bolu inşallah. Men özüm Aslamga degen ayılda uşak kişinin balasımın. Allah'a şükür. Özüm inşallah 1967 yılı törögümü 27. iyinde inşallah. Familiyam Abdullah Yusuf Aslanoviç. Allah'a şükür. Atanız Moldo olgan? Atam namaz oku, atam koyçu olgan. Ha, koyçu. Aldыңғы Allah elde tanımalı adamlar var rayonga. Siz şol dini ilimge kanday kelip kaldınız? Dini içeriyor, kanıp kelip kaldınız? Yoksa dini ilimde alışınız bu kanıp başlagan, ne sebep bolgan, kim sebep bolgan? Dini içeriyor inşallah elhamdülillah atalarımız azdan aytıp namaz okuçu. Alhamdulillah şu sayısın oğanda. Anake dağısı kiçeyiz, aksakalları körüp kalçıyoruz. Nağıl vaqta meşitlerge tıyı salınçı. Mürjelerin canlarına çıkıp ayet namazlarda okup kalçı. Şu kişileri körüp erişip bir vallahi şul joku hareket kıldık. Kudayım Musa. Şu yaş vaqtsızda Cenab-ı Sıdık Bey'ten Tayyatashlı Mollaydar degen damına varlı. Aydar damlada köp aytıp kalışadı. Oşol kişiler ança bar sabaqta alıp kaçıbız. Biroq sabaq tamgalardan sabaqlan vaqta da gündüz barmay yok. Tüngü saat 11-12'de barçыбыз. Tünde barıp oşolar alıp anan qayta kelçip inşallah. Eluqtaganda. Eluqtaganda barçыбыз. Al vaqta kıyınçıklar boldu. Kogunduk bolup turganda. Kogunduk bolup turgan. Kısım bolgan. Oşançı maya doston düşman köp degende saqtanıp inşallah Şente barıp kelip alıp turganбыз. Ana keyin tamgalarda okup жүрüp, keyin da baya sayında kısımçılık bolganda oşantep жүрüp inşallah keyin baya mektepte okuduk. Orozonun karmap berdik inşallah. Bizge orozonun karmagymız jaş bolчумун. Oşonda men 12 jaş bilen ушундай эле биринчи орозону жайлоодо кармаганмын. Atam koy bakçı. Ana orozo karma, orozo ata kıynalam dem balam karmayı ver dedi. Tangamel Torgozu, orozon karma doğuz bekittik. Ana betkene gün uzunda saratan. Anan su iç gerek bolup kaldı. Anan darada su agıp şarılap. Bir koyda da жүрөт atam. Anan koy balam dedi o desem men azı ketem sen koyda akırın kaydar ayda parası makul. Men atam tezirek kesseken deyim de. Ne sebepten su içe kalsam benim ağzım şak kiskeyimde. Anan atam kettim dep kettele. Karasa küfeykasını yiyip koyup arçaqa. Arçaqa barbayla qayla şarça qaylıp tüyün oturgan ekenler. Ana men jigirip barıp su jegine жатқанымда bakırdı. Su içelbey qayra turup kettim. Oşol atam birinci sebep bolgan oşondan beri Allah'a şükür elhamdülillah. Anan oşol ata jürüp oşon orozlarda karmadık. Oşon tamgalarda okup yürüdük. Andan keyin inşallah orozo karmaganda alvaqta bileş inşallah oşo 7. klasdan başlap bizde çöp qaydaş inşallah. Paxta qaydaş. Allah'a şükür oşondo Leylekten misal belki Lelin rayonu. Kolundaga kelçip yok. Kolundaga kelçip 7. klassa biz kolunda kambiz üstten paxta dergenmiz. Paxta egile öyle. He, paxta da. Güzel paxta öyle. Lelin üstünde oşo kolunda da paxta da oşo yerler. Oşo yerden kelmişler. Arabanca kadap geçti de sizde murdaklar da ketken bolda. Hani ki biz keyin bardayaga bazar koygunga baramız. Seydakum halkızlarga. Ana oşo yerlerde ayılda çöp geçip kaldık. Lager dep kaçol vaqta. Jaş göz. Ana çöpke çıkanda orozo karmagamın. Менімен бір қыздар да қармаған. Ана түн ішінде тұрып ақыры, тамағылық түн ішінде тұрып тамақты жейбіз. Күндіз орозодай
оозубуз ачыкта жүрө беребиз да, бекем болуп иншалла. Анан бир-эки кызыбызды кармап агайлар оозуна сууну куйду. Айттым, Кудайым бурса ачылбайт ага. Кармай бергиле, Кудайым бурса. Соодо мен оозу ачылбайт. Бул сайыздын убагында болчу. Анан айттым, кармай бер, Алланын аракети кылып деп. Ошондо ошол эгер бүткөнчө оозубуз да бүттү алхамдулилла. Оозуну кармап, ошол убакта да оозу кармап жүрүп Аллага шүгүр. Кийин ошол оозу ачылган агайлар кийин сайыз тургандан кийин өздөрү да намаз окуп оозу кармап калды. Мына алхамдулилла. Ошол убактарда мына кыйынчылык күндөр аябай өттү. Кийин ошентип жүрүп, кийин аны онду бүттүк. Онду бүткөн 2 жыл, 1 жылдык жаңы училищеде окудук. Бизде мында супуту деп коет иншалла. Аны окудук. Андан кийин иншалла ошол тамгалар таам жүрүп, кийин армияга кеттик. Армиядан келгенден кийин аны Абдыкалык ага, Моликрам дамланын атасы. Анан уш килем барып, аны сабакты улап, уш килем сабак алдык. Устаз ушу киши дамла болду. Мындай анан дамла болгондон кийин ошо окуп жүрдүк. Айтып Жусуп деди, "Болсом окуйсуң?" деди. "Окуйм, Кудайым берсе" дедим. "Каяга барам?" дедим. "Билбейм, окусаң мен апарам" деди. "Макул, апара бериңиз" дедим. Анан мени Испаранга Ногилемге алып келем. Мурда күлкөн Ногилемдерде балдар. Тажикстанга. Келсем, Моликрам дамлар ушул жерде экен. Анан Икрам дамларын коло келгенбиз. Ушундай хужереде окуганбыз. Ногилемде кайсы Исмаил, Молла Исмаил бар белерди Ногилемде? О жерде немелер бар эле. Биздин устаздар Ибрагим дамла менен Молла Сабыр дамла. Молла Сабыр дамла. Анан биз Икрам дамла болсо, Икрам дамла бар. Ал убакта союзда. Барып Икрам дамла сабак алып келет. Биз Икрам дамланы хужереден чыкпай сабак алабыз. Айнектерибиз болсо азыркыда кайда жыргама замандайбыз. Сыртына коробкаларды уруп, кара толдорду уруп, капканың ошонун ичине чыгып эмеспиз. Ошонун ичинде окуп, дарат алып, намазды окуп, илимди ошол жерден окудук. Аллага шүгүр. Кийин ошентип окуп жүрүп, кийин сайыз тарады. Сайыз тарагандан кийин иншалла айылга кеттик. Айылга барып, акырын анан эми тиричилик кылыш керек экен дедик. Кийин келинчек алдык. Анан барып анан иншалла беде су коюп жадык. Молла Сабыр дамла анан ушундай чакыр кылып калды. 91-жыл иншалла. Анан ошентип 91-жылы жага чейин кичине бир айылдарда сабак берип калдык. Моликрам дамла көз бир жерге ачып, эски мешит бар болчу, катаран судун боюнда. Ошол жерде балдар азыр Аллага балдардын баары илимди билим алышы, окуган балдардын баары Аллага шүгүр. Алхамдулилла, элге кызмат кылып жүрөт. Ар кайсы жерде Аллага шүгүр. Ногилемде чыганда ошо местный жашаган кыргыздар бар беле? Ал жерде өзбектер бар эле, тажиктер бар эле да. Биз ошолордун эле көрдүк да, ошолор менен чогуу. Икрам дамладан сабак, устаз Икрам дамыл болду кийин бер жака келгенде Икрам дам сабак кылдык. Анан ошо айылга бардык, айылга жүрдүк. Андан кийин иншалла Молла Сабыр дамла анан Ташкентте Абытжан Кары деген бар эле. Молла Сабыр дамла ошо. Кийин ошо бардыгы, анан бизди чүйгө айтат, Лейлектин балдарыны, Беткен балдарыны, Кадамжайдын балдары бар эле, бардыгыбыздан келип ошо теге. Андан кийин иншалла келип кызмат кылдык. Кызмат кылганда мен келгенде иншалла келип бөлгөндө мен ысык ата районуна түштүм. Бөлүштүргөн экен да. Бөлүштүргөн бар 9-да. Ошондо бизге старший болуп келгенде Моллаев дамла келген. Молла Мариф дамла келген. Мен келгенмин. Баарыбыз ошол айылга бөлгөн. Сахадилла деген бар дагы. Сахадилла? Кайдан болот? Ал дел Катараңдан болот. Катараңдан? Барды Катараңдан. Моллаев Катараңдан. Ал имам кайтып ошо Катараңдан. Дагы ким үчүнчүсү? Мариф, Молла Мариф. Молла Мариф. Ол да Катараң. Ол да Катараң. Ал жанагы Молла Мариф дамла күйөө каласы. Молла Мариф дамла. Баарыбыз келип ошол жерде иштеп калдык. Кийин ал кишилер Сатан кайсы айылы? Сынташ айылы. Сынташта. Ал кишилер кетти, анан ошол жерге балдарга сабак берип калдык. 91-жылдары анан сабак бергенде жана сиз көрүп калдыңыз. Бир эки бала сабак бердик, окууга жибердик эле. Молла Сабыр дамла окутуп, биз анан жибергиле балдар окуй турган соң, анан Молла Сабыр дамла алып барып Мирарап медресеси Бухарага, ага чейин алып барып келди ал балдарды. Ошол жанагы ал жерден ошол бала биринчиси ошо Үсөн деген бала бар болчу. Кайчып болуп кетти. Ахматов кайчып болуп кетти. Ахматов кайчы. Андан кийин Жайсан деген бар эле. Жайсанда мен тарбиелегем ошондучу. Өтүп кетти онда. Кайсар болчу да билесиз го кандай экен. Анадан мен эме кылып Алладан тилеп. Алда ошо Борборс мешитте иштеп жүрүп кетти. Алда мешитте азан айтып, кийин хатип болуп ошо өтүп кетти. Сынташка Алла рахмат алган болсун. Бирок балдарга шүгүр эле. 91-92-жылы иштедик.
Анда иншалла Икрам дамлар Ташкентте сабақ беріп қалды. Кейін қайра аны 92-де мен қайра айылға бардым. Ана қайра іштейік, ел үшін қызмат қылайық деп. Мола Икрам дамлар кеттік чоқ іштейіз, мола сарымда дағы айтты. Келіп қайра иншалла ошол Сокулукта 6 айында иншалла жұмышты баштағанбыз. Ошо мешіттің астында Муса деген бар жерде. Муса ақсақал. Аны ошо астына пол салғанда иншалла полуну біз өзіміз қол менен салғанбыз Икрам молда бардығыз. Мешіттің полу. Мешіттің полуну. Бұл екі қат мешіт болчу. Екі этаж болчу. Балконы менен. Балконы менен болчу. Аны салып иншалла ошол жерде балдар окуп, ана өзүңүз билесиз ал убактарда иншалла 99-жылдары бул шаарда медреселер жок болчу иншалла. Аны ошондо ошол шаарда мешітте балдарда ошол жерге сабак алып жүргөн. Ошондо бизде 2 жумалык семинар болгондо 70 бала окуганбыз. Шаардан алып барып туруп, ошол 2 жума ошол жерде болгонбуз. Мешіттин жанында мектеп бар эле, мектептин столовыйында тамакты заказ берип, ошол футбол ойнойт элек ошол поляда. Тамак иштирип. Мана ошол жылдарда Аллага шүгүр, мана өтүп кетти таксыр. Ал күндөрдө Аллага жакшылык. Мана ошондон бери 90-жылдан бери иншалла ошо Сокулда элге кызмат кылып атабыз иншалла. Андан кийин мен Белек айылда иштедим. Белекте кичине ал жерде балдарга сабак бердик иншалла. Аллага шүгүр, ал жерде балдар Аллага шүгүр. Андан кийин иншалла 95-жыл сентябрь 96-жылдан бери ошо Сокулда Икрам дамлага жардамчы болуп иштеп жүрөм иншалла. Анан ошентип иштеп жүрүп 2003-жылы иншалла Гавриловка айыл өкмөнүн жанында мешіт бар болчу. Ошо мешіт салды жаңа мешіт. Анан ошол жер аксакалдар барып суранганда Икрам дамла болбой бербей мен орунбасамса ал киши жок бизге бересиз, ушу бизге неме деп татыктуу деп ана киши мен суранып отуруп имам кылды. Иштедик Аллага шүгүр. Мана ошо 2003-жылдан бери иншалла азыр ошол мешитте кызмат кылып атабыз. Гавриловкада. Азыр иншалла бир жыл болуп калды Кудайым бурса, азыр Гавриловка айыл өкмөт боюнча имам кайтып болуп калдык. Элге кызмат кылып, ошол 1, 2, 3, 4 мешит бар иншалла. Ошол биздин айыл өкмөттө. Ошо бардыгы чогуу ишти алып барат иншалла. Бирок биздин устаздар ошо Икрам дамла болгон. Мына Молла Сабыр болгон, Молла Берегим дамлалар болгон. Аллага шүгүр алхамдулилlah иншалла. Ошондо сиздер Ногилем айылында канча жыл окудуңуздар? Ошол жерде биз баягы Сайызмада ал убакта көп эле жыл санап келип окуйт элек. Айерден чыккан убакта дамла мына топ кийими жок, башка жок, тагырда акын буттарга кроссовка кийип туруп чыгып кетет элек. Ошо билинбейт депчи. Баштары жылаңбаш кылып чыгат элек. Анан келип киргенибизде кайрада кадимге кийинип, кээде ошол жерлерде нан жок болгон күндөрү да болгон. Аны да өткөрдүк. Өтөдө тажик бутуна кирсек нанды ышып кайылып койгон экен, аны көрүп көзүбүз суктанат эле. Ушундан нан берсе депчи. Кийин ошо нанды, жана биз нан полова деп коет го. Ошону жасап берсе сүйүнүп жейт элек, алхамдулилlah деп. Мына нан жок күндөрдө ушинтип өткөргөнбүз. Азыр мына барчылыктын заманы. Азыр балдар окуй турган убакыт Аллага шүгүр. Кеңирчилик. Ошентип дамына ошо деңге ошондон бери кызмат кылып жүрөбүз, алхамдулилlah иншалла. Элибизди, журтубуз, мына иншалла элге эмгек кылдык, эч неме болуп атат иншалла. Ошон үчүн иншалла бизди ким таанымак эле? Алла бизди баарыбыз бир Аллага таанытты иншалла. Алланы тааныдык, Алла бизди ар бирибизге ишанды. Тушкулду мына ошо канча элдерге Аллага шүгүр динге жолго түшкөндүктөн ушу элибиздин азыр кичине кадыр баркында жүрөбүз, Аллага шүгүр дейбиз иншалла. Эс илайт урматтуу адамдар. Жакшы Аллага шүгүр. Siz ошол дини мындай багытта эле кеткенсиз, же дагы башка дагы илимдерди алып, же башка бир өнөлөрүңүз барбы? Жок, адамна биз ушу дини багыт менен кеттик иншалла. Эми Алладан тилейдиген ушул эле Аллахым ушу жолдон адаштырбасын деп иншалла. Ушу туура жолдон ушул жол менен кеттик. Эми анча-мынча өнөрчүлүгүмдө анча-мынча баягы эле сүннөт мал салы менен Аллага шүгүр. Ансыз болбойт жашоо иншалла. Аллага шүгүр. Ушуну менен тиричиликти өткөрүп атабыз. Балдарыбыз кызматта, кызыбыз немеде. Балам бир өзү карылды окуган. Балдардан өзү кары чыкты. Кары болгон. Андан кийин иншалла балам азыр Кудай азыр органда иштейт. Алхамдулилlah ошо намазын таштап, китеп таштабай да баларга иштеп турабыз. Бир кыз бар, алда окуган. А сиздердин колуңузда окуган. Исламда турмушта исламда. Бул жерде ошол эфирдин акырында өзүңүздүн ошол насаат сөздөр, жаштарга айта турган насаатыңыз болсо, ошону бир кайрылуу айтып койсоңуз. Иншалла мына ошол Кыргызстан элибизде иншалла ушу жаштарыбызга Кудай таалам өмүр берсин.
iman bersen, uşularyň ынтымак bersen, aram menen adal degen ajratyp yaşay turgan bolsun inşallah. Uşu toğra joldan Hudaý Talam hiç bir insan adaştırmagan bolsun. Bul yaşaýda ahiretde de Hudaý Talam uşu yaşarybızga da elibizge jurtda bar baktuluklarını buyurgan bolsun. Mamlakatimizde tinçlik bolsun, padişalarımız adaletli bolsun, baylarımız hayır sahavatlı bolsun inşallah. Elimiz aman bolup, jurtubuz aman bolup, dünyada tinç bolup, Hudaý Talam bardygyna iki dünýäň jakşylyklary nasip bolgan bolsun inşallah. Anda tuğanlar biz her bir efirin ayağında bir hikaye aytuunu adat kılganbız. Anda bizim daha bir hikaye. Bu hikayemizin atı Kayrımdуу Bay jana Kayrımdуу Kedey degan hikaye. Bir bay bar eken, özü daima eçimge bildirbey koylarını sadaka kılat eken. Semiz koylarını sadaka kılat eken. Anan özünün jardamçısına aytıptır. Sen koşunu ayılga bardağın, şu semiz koydu, koşkordu, biröge bir bilek kıl deptir. Emi anan en muhtaçına ber deptir. Anan bul barıp turup oşol koşkordu bilek kılgan. Keyin bir iki günden keyin ele bul bazarga çyksa bay. Janagı özünün ata yeğeni var eken eçimge bildirbegen. Oşa yeğeni turat deydi, bunun koşkorun bazarda biri satıp atat eken. Ama içinden oylap turdu, bul kanday bul özünükü eken bul, kanday je urdap aldı, ne kıldı, nege bazarga çykty dep. Anan bul barıp suraptır. Tuğan, bol koşkordu özüň bagasyň mı? Özüňdiki dese, "Jok, men özümdiki dagyn emes, özüm koşkordagy bakpaýman. Men keçe oşol uyda otursam biri takıldatdy dagyn, meniň kojoýunum saga ber dedi" dep turup, şol koşkordu maga oşol beýle kılıp taşlap ketdi depdir. Oşol hadiýa kılıp taşlap ketdi. Men al kişini da bilbeymin, kojoýun atyny dagyn aýtgan jok maga. Ana oşol men oturup oýlandym. Men özüm tura muhtaçmyn, birak menden dagı köp balaly muhtaçrak bir koşunam bar. Al koy emes toğanın akçası yok. Anan köre men uşunu satayın dagın, satıp turup oşol akçasına iki koz alıp turup birösün koşunama bereyin dedim. Dep aytkan eken, janakı bay kişi şunçap tahsillenip subhanallah, Allah'ın kudretini karasaň, men bay bolgondugum üçün sadaka kılıp atsam, sen keyri bolup turup sadaka kılıp atasyň. Kada kançaga beresiň dep turup, kımbat bolsa da oşany men satyp alam. Ana akçasy men bereň üçin men aldım. Sen iki koz alıp turup koşunaňa bir oşany sadaka kıl, oşada jardam ber dep turup ayat oku deydi. Demek Allah Taala'nın Kur'an'da ayatı bu çın turbayby dep turup janakı özdagi bay kişi alim dinden kabar barken uşul ayatı okudu dedi. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şey'in fe innallaha bihi alim. Bunun kırgızçası. Özüňer jakşy görgön mal, mülk, bilim, küç, kuwat, şyk, jöndem, jana başka nerselerden Allah yoluna sarf kılmayınca hiç kaçan jakşylykka jetpeysiňer. Kanday nerseni kayrımdуулukka sarf kılsaňar da Allah anı sözsüz bilet. Demek uşul ayat toğra eken da dep turup şunçalyk tasirlenip dagyn bir hadisde aýtdy deydi. Paýgambardyň hadisi var. Özüňerge jakşy görgön nerseni özgege jakşy görmeýinçe sizler toluk musulman bolboýsuňar degen. Muna oşo sıfat sende bar eken dep aýtdy deydi. Dagyn bir hadisde kelet, kimde kim kursagy tok uktap, koşunası aşka uktasa al bizden kowumdan emes, bizden emes, meniň ümmetimden emes degen hadis bar. Munaki demek bu yerden biz Allah Taala paydabız. Eger de bardar jaşagan baylar uşunday tüşünik menen başkalardy oýlap jaşaý turan bolsa, bizin çölkömde keýde adam kalmak emes eken tuganlar. Keýer baylara karaganda sen artygyrak ekensiň. Antkeni sen özüň muhtaç bolup turup sadaka kılıp jatasyň dep aýtgan. Emi tuganlar, bu yerden Allah Taala paydabız. Biz egerde sadaka kılaýyn deseň, şaytan kedey bolup kalasyň, muhtaç bolup kalasyň dep turup, arkynda azgyryklardy aýtyp azgyra berdiň. Demek şaytan kedeylikdi wada kılat eken da. Sadaka berem deseň, jakşylyk kılam deseň. Biroq Allah Taala bizge keçirimdi jana jakşylykdy gana wada kılat. Oşondan mümkün bolsunça kayrımlı bolunga hareket kılaly. Allah razı olsun. İslamda da bir dua veriňiz. Amin. Allah'ım niyetinizde, dileğinizde de kabul kılgan bolsun. Allah'ım ömürüňizlerge ömür bersin, rızkınızlarga rızk bersin, yüreklerge iman bergen bolsun. Oğrulardan belede Hudaýym saktagan bolsun. Amin. Şeytanlardan, vasfasından, düşmanlardan körer başın Allah'ım saktagan bolsun. Daim jakşylyklardan iki dünýäniň bagtyny buyurgan bolsun.
elimiz, yurtubuz aman bolsun, padşalarımız adaletli olsun, baylar hayır sahavat olsun. Elimizde ilimli, alim, karılar, oşu sizdeki ustazlar köp bolgan bolsun. Elimizde başını biriktirgenler de köp olsun inşallah. Oşu deylek moldalarına, sülüktü molda Allah Teala ortalarına ıntımak bergen bolsun. Bereke bergen bolsun. İlimlerge ilim berip şu elimizge yurtubuzga hizmet kılan alim karılardan bolup yüreversinler barına. Mana yaşlarыбызга Kuday Teala uşlarına ömür versin. İlimlerge ilim versin. Uşların alganları daim darat bolsun. Okuganların namaz bolsun. Yürekleri de iman bolsun. Oğuzlarda kelime bolsun. Kolları da Kur'an'ın hadis bolsun. Söntöktör tolu akşeme, yürekler tolu iman bolup Kuday Teala bar ele yurtubuzga iki dönem baktım. Allah'ım Allah razı olsun. Nimetli adamlar. Rahmat. Sizge de rahmat.